أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبتي أخون أول من قم هفتايك هو مدوهك ري مغرب نماذ فوقا من مسكتك كوريا مجندني حديث كلاستك يقول مهار أول من فشاف ميوني الجامع الصحيح شرح هنا ما شرح yang أول من اختيار كوف ميوني مختصر موته قد قدنا ونيا رواية التكرار نوا قد ليفا وفتي أقول من واحد كده مجندني حفظنا حديثا به قطن مي حديثا كي أقول من كوريغو اسم تقرار کو دريك واحد كيرو دنوا فان وارد ديغو ادي هم عجاب قروني بي واحد كده همنه حديث ابن عباس رضي الله عنهما رواية رفافة من رواية كي أبو سفيان رضي الله عنه के फराय पुरुं के नवाब का रिवायत है। अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम बड़ा के नौकरी का हादिसा है। हिरकुल रूमिंगे वेरी गुतगा होरी हिरकुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फनु बे सिटी फुला गुड़ी के का दिया हादिसा वो में बाणी देरेगा मी हदीस के कुरी कोला बे वहां का दक्काला adi natija neremong as enage note hirapul ge basus agumambani hissa kolla ena mas handang akollo mattaka algonde suwal taka hirapul din note devi jawab taka adi foga enage waha kayang hama ishara kolla fa kuriya dani ena mi huriya suwal taka dia suwal kurama foga mi huriya suwal ka Abu Sufyan radiyallahu anhu jawab devi ma ena de tarjamana e vidalwani bunashe mane ki Abu Sufyan adannawashe timan suwal kuri me ekade irfanu ge nasab ki ko bato tiba dannevi me e nasab puri be kare ke tiya ba munga tarega e rasul be kanunge gote mane kum rasul be kanu sunu beveni e be kale qawmuge mativere nasabunne futur ka menne saaf sharaf veri nasabunne timan suwal kuri me ekare gfana bure kuri ge besmiya ko ekama dawa ko nawata nabi kama dawa ko mulun hayye tiba ti vidalo wiye no denne wiye nuneke ehen nunnama mane ki kuri miya ko ekota dawa ko ennama hune vidane ekare gfana beenum wiye kuri ga miya ko ekama dawa kuri fadam fahumis dawa kura nabi kama tiban suwal kuri me ena geno te bekale ki kaaba fange terega raskala kurito ti denne wiye nuneke ehen namataye kaaba fange raskan hodu mataka ekama dahiwetegen kule bekale kamga ekale faanu be wada gati hi adi timam miswal kuriye jeba me hunan ebbeswar ka dogen tajriba kore fa we hi ekale faanu ka faraa pudu tiba ti denne wiye nuneke nete haqiqatuga efoga hirakul mi vidalwani timanne enge niistakunna doguna hada mihaku kinen heyye Allah enage rabba dogen hadan timanna me rasuluka magin Allah to funwifa wa bekaleke vidal dan timam miswal pure miistamu tere sharaf ringeye ekale fana tabawani nuwata nikameti dera nikameti miyun heyye tibati denne wiye dera nikamati mi hunne ekade fana tabawani ei rasul be karna tabawa bayaki dera nikamatin ege manenno misa quraish wanhage ashrafun pure be kalum islam be wadagen fa gume misaga abu ko gofanu fada umar gofanu fada be kalum islam wadagen no maki ei amu gotega rasul be karna nabi be karna tabawa muga nikamati mi hun tabawunge qawada muri khilafan higa kamenno mane ki komme kame ko sunnan istisna halat take timan suwal mi kuriye
ekade fana imam wa mi hundani ituru mun he nuwata madu heyye wani tibati denne wiye iture wani haqiqatuga iman kamaki efade chike e iman kamuge da'watu feturi furihama wanden e iman kama anna mistakun dani ituru munne timan suwal kurime ekade fana iman ve jebes mi hako edina ruli aragin dinum beruwegen dehiya on kurerega ishara kolla fawane mikama gulumuri baywa ke tibati denne wiye ebes mi hako dinum beruwegen nude e fo hirakul e jawabu debbani ekadechke iman kamaki hituge terew iman kam veribe fonni miru kan ihsas kurama foga denge mi ko iman kam bero gende nudan e gotum bilal ge fana ammar bun yasir e kayo fonu ge aida ya adiwes enum bay bekenu ge waha kan argon men kurire ishara kolli ema hirakul bes rangalan engi wada gannawa iman kan furihame hittere ga veri vijjikam abbanama den ena dinum beru kulle wene gote non nane ei komme fada duniyevi zinat dakkagin kam obvious adi biru veri kame nurakka teri kame kurimat kurwagin kamuga obvious timen suwal kurime ekane faan duha kus gadar verive makaren haddawa heddevi heye tibate denneviye nuneke rasul bekalunaki gadar veriva ba en nune den timam suwal kuri kayfan kun kama katto tibami huna amuru kurabani tiba ti dennebiye allah ekani alukon kurmasha ilaha iblis farataka sharikun kurmasha adi budutakan alukon kurum bana kurabuma namadan amuru kurabuma tedu heduma nota tedu bonuma amuru kurabuma adi ifettiruma amuru kurabuma mifada kankame ekade fano timam menna goala bumon gendawani komme ko tagi sirakula engi wada gannawa hisabu ekade fana ke ekade fanu ga amilla nafsu gawa dahivit gamaka dawa debba be kale nunka khalis allah subhanahu wa ta'ala kan ekade fana dawat debbani ekade fanu ga duniyawi edum fulen nekka sabaki alokan allah khalis kurma dawat debbuma adi hame yakuga budutakan alokan nukur masha namadu qaim kurmasha tedu hedumasha iffitiruma mihira kankama dawatu debba dawat debuma ki hamaga mus amilla dawat nunkan hirakula engi wadagan ehem begin hisabum hirakul e bidaroni fa in kana ma taqulu haqqan tibati buni waha kanodati dekki waha kai haqqu tedukama vanama fasayamliku mawdi'a qadamayya hatain timange mi defa mihira hisaba akba kale fanu milku qurban bay riwayat to ganna gotum fa in kana ma taqulu haqqan tibati buni wa hakiki haqqu tedunama fa innahu nabi ikade fana ki nabiyike hirqul eba widar wa qad kuntu a'lam annahu kharijun timanne ege ikade fano nikume wada gen fikan noda faadu wajjikan noda nabi kama gen fono wajjikan lam akun adhunnu annahu minkum timanne ege fennete ei tibami ngotereng arabin ngotereng wada gannawa be kale kamek falau anni a'lamu timanne engunu nama arabin getereng wadagne bekale kan engunu nama anni akhlusu ilayhi ekale fanu ariha daturu haddawagen sida ekale fana baddal kurmati man diyimuhe la tajashamtu liqa'a ekale fana baddal kurmuge beenumuga walau kuntu indahu ekale fana baddal winama ekale fanu ariga timanne hunna libunama la ghasaltu an qadami ekale fanu fam kulo donnama devevim ರೂಮಿಗೆ ವೆರಿಯ ಖಾಸಗೋ ಶಾಮ್ ಕರಾಗೆ ಹಿಮ್ಸ್ಗೆ ವೆರಿ ಗೊತುಗ ಕಂಡೆಳಿಫಾವ ಹಿರಕುಲ್ ಏನಗೆ ವೆರಿಕಮುಗೆ ಮತಿವೆರಿಕಮ ಜಾಹ ಎಕುಗವೆಸ್ ಏನಗೆ ಕೌಮುಗೆ ಮತಿವೆರಿ ಬಯಗ್ಗೆ ಹಾಜರುಗ ಏನಗೆ ರಸ್ಮಿ ಮಜ್ಲಿಸ್ಗ ಅರಬಿಂಗೆ ತೆರೆನ್ ಗೆನೆವುನು ಬಯಗ್ಗೆ ಕುರಿಮತಿಗ ಏನ miwarge i'tiraf evani hamagamos amilla ikhtiyarun beruga sawbaki mi wagutaki ebes halegga enage nikametkan hamu korum mi wagutennu ekamaku zamanu sura ummid korumunga nabiyaga khabaru tedumu sida kanda eligen den itura ifahattane jaage nafsuga netumuge sawbun i'tirafu mogotum e bayan qurani ei haqqu nabiyya kama ekade kfano
edawatagen badagen ni dawat fulawa mon as timange defati dashwa mi wa tanaddan ekade gufano ge dawat feturi ekade gufano ge verikamu ge dasha wannane kama adi timammen nam mitibi gotuga nutibe wene kama ehuriha kamen ihsas kurwegen edannawani timanne kurin engunnama da turkuffa gos ekade gufana baddaluko ekade gufano ge fampulu dawe devumuga timang hurimu he ballawa iman kamuga hulwerinne algon menge lobeti nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya meduga eduwa huga ahudu kitabinge bodati rastas kanun deke mon agoy emihum ummid koramon agoy algon menna haqiqatuga algon menge nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya imamun ge fursat Allah subhanahu wa ta'ala minnatum minwar kurib hidu algon menna ekale gufanu ge qadaru haqqu gotuga algon menge nafsan eba kurebe to ni algon men miedo libigan nan jehe waram muhimmu message e foga hirakul egwala bani gennewma ei algon kuren dennewin dehiya radiyallahu anhu dihatul kalbi radiyallahu anhu wada genne rasulullah sallallahu alaihi wasallam misiti fulage ehmima ACT fulo gennawa hirakul e angawani ACT fulo vidadoma arayba ACT fule em tarjamana e angawani vidado rasulullah sallallahu alaihi wasallam ACT fulo ga mi hadis qur'ani admi hay sabagon me kurirega gosfawani bismillahir rahmanir rahim rahman wa anta rahim wa anta allah ismu fulo fashamal kurin dennebi mi liyuntal liya iruga sunnateke liyumel li fonwa kama wanama Bismillahirrahmanirrahim efadan lium ei hame kan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke sunnah tenno ei emmeha nabi be kanunga sunna e kalgun manakiri to Qur'an ga enge sabaga raskam ga hunnawi anghenaya Sulaiman alaihi salam fono bewi siti fulwa sekale fan fattawa fawani innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim ehma liunta liya eroga bismillahirrahmanirrahim kiyani den Qur'an kiyawa eroga Qur'an ge surat fasha eroga bismillahirrahmanirrahim kiyani ehna mas algon men hewko me Qur'an eroga nota kame Qur'an fasha eroga bismillahirrahmanirrahim nukiyan ei sunne gote no sunne gote ki bismillah kiyo bismillah ewarakyo komme kame galgon me arrahmanirrahim dikure nukuran ema kam fasha eruga nuwata enun kame kurar bos algon men kiyani bismillah allah ismu fulun fasha gannam arrahmanirrahim mi de ismu fulu algon men dikur qurani liunta liya eruga den kirit qur'an kiyawa kama bana min muhammad abdullah wa rasulih bay riwayat hoga asfawe min muhammad bin abdullah gafano ge dalikalu muhammad gafano ge faraq kurne enas mi algon men kurimati ga mi ogoto minda nasuga mioti hame ka rasulullah sallallahu alaihi wasallam min muhammadin efoga ekade gafano dhikru qurba mi wani abdullah wa rasulih abdullah wa rasulih yaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekade gafana mukhatab kurman emme lobi qurba de gowale ehem be rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qurba fawe nasara isa alaihi salam ameduga kanta kuri fadan timan kale gafana ameduga tebami kanta nukurash manaki timan kale gafano ge maqam evur machan nugendash isa alaihi salam ki allah taala ge darikale kama nuwat allah subhanahu wa taala kama nasara munamun dia fadan igot timan kale gafana amedu kanta nukurash فقولوا تبامهم بناش عبد الله ورسوله الله جي أراي أتي إله ورسوله مي دل قبل توحيد فريهم بجندي لو بتخونه عبد الله الله جي عليك ما نكي عليك إكليك فانك أركم من نكوره إكليك فانك الله جي عليك هم إكليك فان الله أركم أدا كوره بنجيه ودا جنواني إبس مخلوقك إكليك فان أركم كوره هدا بجند النوان ehmima madad ya nabi madad ya muhammad madad ya rasulullah egota ekade faan avahar wadagen fasdan wadu faawani ko miyedo mizamano ga miheko gowon nota kiyum ekashigene nuwan
دعاء قرباني دعاء قرباني دنواني الله سبحانه وتعالى حضرتك إهم توحيدك إهم ورقدا يولان قرمتك كده فانا بداروني عبد الله من عبد الله نوت من محمد عبد الله الله جه أراك مجاوا محمد غفران غفارة كونه ورسوله إكمل كده غفارة كي آداء علنو كم علنو إكده غفارة كي رسالة تاجم بداعي النبي إكده غفارة تباوان جه رسول الله رسول إمما لا إله إلا الله مي محمد رسول الله مي ده كلمة جه مانا جاء كان أرجون من رسول الله صلى الله عليه وسلم جه مي ده لقب فرعون بيا كرفون عبد الله كله فانك الله قال هم ما إكله فانك الله قال كم قابي هندو دين الله قال كم قانوان إبس فرات النوان أديكله فان وداع النبي إذا وتاج إكن هام كرفون يفو محمد رسول الله أي ورسوله جه مفهوم الله سبحانه وتعالى جه رسولك إلى هرقل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كافر كمجا هرقل في إرجوس إكلك فان غسيتي فلوجا إهانة كرمجا بس فل النوم بدار ونيك مي إكلك فان الله تعالى دبوا فوا حكمة تركمه هم إكلك فان نيوغاف مبني إلى هرقل عظيم الروم رومجا متي ورياي رومينج متي ورياي إنك بيري كما إنك شرف رسول الله صلى الله عليه وسلم احترام قرباف مبني إليو بليهم دمين أقول من إنك أنك كما كي سنة تجا أصل قطع كي سيتي ليا إروغا ليون تفونوا إروغا ليونو ميها ليونو فراي فرتما ذكركم أمكم ميدا أقول من نفنا قطع خلاف ميدا أقول من نفناني إفراتك اللي بفراي فرتما إندفع نما إروغا ليونو فراي إنان ما فهم ليونو كمفراتهم إنجين رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة قطع كي فونوا فراي فرتما بيان كورن كمفراتكم كحسابهم فشكين سيتي كيا مندامي هايا إنجي هاما بي إفنوا كمفراتكم كي هاما رجع فراتهم دمي إنني إلى هرقل رومين جبريا كمغاوا هرقل سلام على من اتبع الهدى حق دين الإسلام دين التباع الجميع يا سلام التركة هوتة أقول منك كافرك سلام التركة هوريك مكان نبونه إهمما كافرك أقول من سلام جوا كم بانا ما آمو مخاطب إميك كورن جيني سلام على من اتبع الهدى هداية التباع الجكم إميك سلام التركة هوتة إنه كم بانا مساك أقول من كافرك سلام جوا فيا إسلامي سلام السلام عليكم فديباراتكم جوا فيا بس أقول منك نكينا وعليكم السلام أقول من إيه جوابك بناني وعليكم تبايا بس هم إفادان نوتا same to you بنا مانا إمما رسول الله صلى الله عليه وسلم هرقل فدا رستس كلنا سيدي فلفونو بير مولم بسكرة فانو بداروني سلام على من اتبع الهدى تدو مغا تبع الجميع كسلام التركم هوتة أما بعد يفود الناس مي سيدي توغا نو تباك توغا نو تخطبا توغا عامكو مقدمة فوغا دين بينوا مسج دين فشمو قطن بينو كوري سنة ثابت وعبارات أما بعد فإني أدعوكم بدعاية الإسلام تمن كليك فانا بقوال بني إسلام دينو کے دعوت نے يعني إسلام دينو سے بقوال بني أسلم تسلم بلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبارات كركما أدي بلاغات دنيا غرسكلك سيتي فلنگ فنو بني دا دي كركرو عبارة كرا اكما کو هذا شامل أسلم تسلم إسلام واشي إسلام دين قبول كراش تبا سلامة تركم هوته دنيا آخرته دنيا جوس سوبك هدو هرقولن إبا يكيم بإنك وريكان نقولا كانوا يجن دانك إنك فادا شبا واتان إكله يفان ملك وربانك كشورو أي الله سبحانه وتعالى باوالي فتوغا كان لي بيان بجن خبرتك إبان كما إيمان بجن تبي حقيقته هم كيف أنا حديث قرباني ميستي فلوغا أسلم تسلم تبا إسلام واشيرون دنيا آخرت تبا يا سلامة تركان هوته माने कि मी मेसेजों एकले फानो मिदेवा मेसेज की ईमान बोमों उफा वेरिकन ए बोटे ती वेरिकन में हम कुरिय दामवी वेरिकन निगुले नुगने वेन वेरिकन मुगा हम रस्कन कुरमुन दामवी ehna mas Islam was
يؤتك الله أجرك مرتين الله تعالى تبا دفارا أجر دفار هميك خلافة دقوني أجر دفار أي بريق قطقا هرما أدي بريكموغا هر إسلام ومغي سوابون لبيجندا درما إيا بيديكم ميستكم إنك إسلام كمتكا إسلام ومندان أقول منا ورساف كفن نغوي حقيقة نغي أقول من جراج إسلام ومغي واحكا رسكموغا هن نميها نوتبريكم هن نميها دين بريوما إسلام ومكي رأيتم إغوتا إمبوريكن داني كامي إهم بگين أسفاوي عربي هرب هكا ميستكم تبيني إباميوغي برينج دينوغا متيك تدمي تنقا بريكموغا تبي بيب قبول كورا دينك متيغا إبيكو عام رأيتم تبي مجبور وان نوتي بس إباميوغا متشكان كان هنغاني إبيكو قبول كورا برين قبول كورا usulek gemati ehme ma emiha kan no teveri kan libi gendane emihe ge amaluge darume adi rayitunge amaluge daruma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qurbani warakul siti fulakum yutika Allah ajraka marratayn Allah tibaya defaharan ajru defawane fa in tawallait tiba misiti fulam munu amburada fikamavana inzaruge بس بل رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم قرباني دعوته دغ اي مكني الترغيب والترهيب ترغيبك لو بجسو فرتم ايدي لو بجسو مغبا اسلام متبع سلامه تلك هټه دنيا اخرت بس تبع الدرم لبين دغونه بمينني ترهيب غبا معنی بيروگن مغبا دنگ مي قرآن اسلوب قرآن وسور کے متر نیومتو گوا کا بیان قربا فیا بدی اننا نرکا عذاب گوا نوتا نركا عذاب جواه كأوما بيدين أننا سور جه ماتير نومتو جواه كمي الله سبحانه وتعالى جه دين الدوة دينه جه ماتوري أسلوب بهمي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بيقولون الله سبحانه وتعالى وحي قربني بشيرا ونذيرا فامر كم خبر دفا أدي إنذار قربا بيكره إسلام دينك يحسكني إنذار قرم كدين إنه إسلام دينك يحسكني وفامر كم خبره ده دين إنه Islam ding ai no nabi bekalunna rasul bekalun funubebi biistakunna ufawarikam ga khabara adi biruwarikam ga khabarwes devu mattaka ehme kale faano e fada raskalaka bes hadis qurbani fa in tawallaita fa inna alayka ithmal arisiyin tiba midin qabul nukofika mabana no ta midawat qabul nukofika mabana tiba ga macha faafa ebunte huriha emmenge mane kine ga raskam ga dashkawa emmenge dandu haddami hunna bakari huyi happa mi hunna kuriha emmenge emige verikamu ge dashkawa emmeha mi istohunge faafa emiha ko bodwalan jegen dane kan e handan ko debba if Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anga wafawa mi engeu mi aya kale fano e gowale muga zikur qurba fani ayatuga Allah subhanahu wa ta'ala qurbani qul ya henna masikale fano siti fuga qul kandu wala bab sobaki قل لك كلفنا الله تعالى انجيهم كلفنا ودالو كلفنا مسيتي فلوغا قل له ودال ذكر النقربا انفوغا حديث قربان ديوبني ويا اهل الكتاب اي اهل الكتابين معنى كي نصارى ترم بيني رومين لك يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله e ahlu kitabin anna shaytimam men emmen eppaswa kalime gemacca koba yahu ahlu kitabin algon men muslimunna eppaswa kalime ki Allah taala fiya wa in faratka alkon nukurum ge kalima shahadatu ge kalima la ilaha illa Allah ge kalima ei puriha ahlu kitabin bes edami go fottakun dekena echaki Allah fiya wa hakku gotuga alkon bebe en ila kunwata إلى كلمة سواء بيننا وبينكم تمن بيكلنا دي تبامهنا دمدغا إنهم وجنبا كلمة جمعشان الناس ألا نعبد إلا الله الله نوهم فرات ألكن نكر مشا ولا نشرك به شيئا إله يبغى إبس فرات شريك نكر مشا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله الله في وقت من إنسان وأن إنسانك وربك مغا نهدما مانكي عيسى عليه السلام مثالك الله سبحانه وتعالى فنو نبي بك الرسول بك الإنسان آدم قدري إنما إمامه الله تعالى قدرك لكم ونوت الله تعالى كما
dawa kuramo dia diumak adi ebamiu geterega tibe danna bekanu nota ilum merin nota fadiri ei ebamihum emiyung amurtaka furi hame boda ba kiyamun wamun dia bae e zamanuga adi wara fahaka jehendem wes emima efada farata bes ei Allah ge amur fula khilafan emiyuge enge untaka kiyamun ba bae kamuga nuhedu masha fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anggawa fan ebanu mun amurala inkar kuris algon men emihun na ga nogos algon men den jawabu deshe wagutung ebami hunna hekimu gotung ebami hekiwashe timam men naki muslimun mane timam men miti islam kama ko timam men beren nuwana Abu Sufyan radhiyallahu anhu vidalwani falamma qala ma qala hirqul evidalu eche vidalu ma mane ki mi city fulu kiyani mige midiyai mi har purin dekke wakata dakka city fulu ge miwa wakata nimuma akuba wa faraqa min qira'ati alkitab city fulu nimuma kasura indahu as-sakhm adu gada vecche fudewara ka zuwab gada vecche ebanu ge terega to me kas emihu wahaka dakka bahen arabin nakan nege hemi tarjamanak mi benu kuran jehni warabada zuwabu gada vege hingeje wartafatil aswat wa khurujna dan adu gada vecche fudewara ka timamme bera nerevicche manaki arabin ge tere Abu Sufyan adina yoga tibi misakun nerevege hingeje faqultu li ashabi hina ukhrujna timamme bera nerevuni ma timange kari gatibi arabin ge teren timanne awga mam mi hunna timam bunafime Abu Sufyan radhiyallahu anhu vidalwani yogutuga timam bunafime laqad amira amru ibn abi kabsha kanta wara bodwich komato me ibn abi kabsha mi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nispekko ewogutu Abu Sufyan vidalwi basfule radhiyallahu anhu ero imme bodu adawa ekkeriya kayfa nikamat kolne mogotu sawbaki Abdul Muttalib ge faano ge Abdullah ge darikalunne kiyamima ei sharafu ehme nikamat kolne mogotu ibn abi shayba Rasulullah sallallahu ibn abi kabsha vidalwan arami ikale ge faana quraish wanga gamihun nafrat kurmo gotum egota kiyamun dia bunave gotum min isbem mi koraveni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge bafaka de kamavva كرما كمان على فرات بفاكر كمغابي الحارث بن عبد العزاية أي حليمة بنت سعد حليمة سعدية سعد وانهاجي حليمة كمان على فريقانونجي نمفر نسبة كنوت كمان على فريقانونجي كونيا نسبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك فانوجي Hiruma kamana ge firikalunna nisbekon emihun eheng ebuni berme to ganna goto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma fusuge kafa fule kamava ibn abi kabshaya nisbekko anabba riwayat to ganna gotum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadagan mo kuriga quraishun ha ge terega no makka ge terega tampole duru hisabeka ulunu taritakan alukan ko ulunu mi manaki algon menge atun kohna mashayakin hadafa mihunna budutaka takich algon bokken nuwane kama bune den udum fennang hunna echaka algon porumuge visnume algon kon ulunu mihe emima emi haki makka ge mushrikun ulunuge dukolla misaka arabuyuma faafata kurma budan algon kurma mikankan dukollan maki tafatu visnume ga ulunu mihe emima enagi kanta boduwa ngas miharo wara boduwegen diye egoto bes bay bekanu vidal enamas miga mashhur bunumaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekale gofanoge mamma fuluge makamanage fusuge kafa fulaka nisbeko ibn abi kabsha egota Abu Sufyan vidal yogutu maneki ekale gofano kanta miharo wara boduwiye nimi humeti bi yefar da turega sham kare ngas rafuga ekale fon nikumet kurmo kantan intiya hinga mundani ko ekale fano nikume wadagen kos Madina ga dawlat gaim kurabba emme fon Makka ya badewadagen namang awmuga emi hunna bes den dewado goten netke ekale fana yoga sulh Hudaybiya go sulh ko ginti bi wagutumi ehbi ma ekale fano kantan madu bodu mo mi adi siturange bidalo innahu yakhafu malik bani al-asfar ki rumi na nisbe ko ngale ka skiye
banil asfaruge muradaki rindu kulage mihunge veriya ekale gafana meduga birugen fi bitano rindu kulage maqsadaki ruminge hamuge kula ei don kuleka da nuwata kommeswaraka mushikuleya ekwegen ufedigen asfawa kuleka nisbekun arabin kiya ule ruminge hamuge kule nisbeko kiya ule hemima abu sufyan bidar innahu yakhafu malik bani al-asfar al-asfar ke dari kuluge mihunge veriya sehari birugen fe hen gotaka dannamnya rindu kulage hamuge dari kuluge veriya sehari ekale fonu deke birugen fe فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام بلوا يدوه أبو سفيان رضي الله عنه بدار وني تمنى إن يكون نكتمغا كشور وجه يقين وجه تمنى هم مستواه تمنى إسلام وانجهنا هم مستواه تمنى إسلام وانجهنا ما نك ميفات تان هو ركوت كذا نهور وينكم إكلين فانا إمام بتبا وانجهنا هم بيكلون Abu Sufyan radhiyallahu anhu Islam wadaginne vi hijra hawana haru nuwata hebona haru kuribal man mihadisa hingiru kama bes vidala ehnama saaf gunumaki Abu Sufyan radhiyallahu anhu Islam wadaginne Makkah fatah kure vidu Makkah fatah kure vi wagutuga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himayatan ed wadagi kale fan gariya ekale fan ga bodu bebe kalum Al Abbas ke fana kuga wadag mihasa magomenna mi ingen diyi haqiqatuga shamu karaga hingaage media hadisan qurayshun hage wari gotuga hori Abu Sufyan kashurwege hingajje kan ei hakku nabiyya kan ade kale gufranuge veri kam fulave gen dane kan kale fanuga dawatan imam ba mistakun iturwege dane kan ade kale fanan imam wan jehene duhen asane komegas ibn Abbas radhiyallahu anhu kale fan adi wasitura bi riwayatuga genna wafawe وكان ابن الناظور صاحب إيليا وهرقل سقفا على نصارى الشام ابن الناظور قيامي هكو اينا اي بيت المقدس کے وریا ہے حادثہ مہار مہنگی بیت المقدس کا اينا بيت المقدس کے وریا نو هرقل کی حمص کے وریا ابن الناظور کی اي بيت المقدس کے رومين کے وریا هم اينك فرات مهارم يانني مي هرقل کے ورا گان مي هنمس شام کراغاتی بنصارانگے ام اس ديني ليدر کا ميهنني ابن الناظر انا بيان قراني يحدث ان هرقل حين قدم ايليا اصبح يوما خبيث النفس ايليا ينوت بيت المقدس انا بن بدو اي فارسين هرام كور مفو رومين النصر لبيكين اكمكو اس Baitul Maqdis ben do goa kalundwani furtama mige dere kurin ewa ka dannawaf nasul libingen as Baitul Maqdis ben ba em even wanamuga miha ge nafsu huri tagayyaru miha ge mono matin ujana kamen fen evro ge bod nasul libingen a rugos mi hadisa hemo kurin tibe funen goda ganna ki Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala mikam ge khabar ku rabba fani alif lam mim ghulibat ar-rum rum suratu ge feshaytaga رومين كامياب هذا إيرو إكون هنگانة دوهن نوس إنجي رومين نفتح علي بنصر فارسين ما تلي بينه كمان نيك إبس ميكا إكون هنگانة كمان بس إنجي فين نهنا بس الله سبحانه وتعالى تو قرآن وكا ميكان هنگانة كمان كوري بيان كوروا من كم اسمين أسرف فوقا بس هيرقول لك أفامر كمان نريبونه إنا بيت المقدس بدقين دوه فقال بعض بطارقته إنا جباي كاري قولي أوانو بني قد استنكرنا هيتك تبا ميادو تهري ورق فوه نوره به غوتا كشمانه كي ورا هوتورو سيفينگه ميدو تيري قال ابن الناظر اترو بدالوني وكان هرقل حزا ان ينظر في النجوم هرقل كي اي ترتك بلاغن كان بلم فها قرم ذا نجومي علم ريكه فقال لهم حين سالوه باب سؤال كريما هرقل النبي من اقول من مهم معلومات ميبسم حديث روا قرن بيرو بغنا وفا إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر تمنى يا ترتك بليما ريج نمبر وغوتوغا بيرميتو الريج ده كومس ريج
bayfaru hama mana kurwene rewes timana taritaka benima timanne kashawaru wejje khitanoge beriya faalo wejje manage rasulullah sallallahu alaihi wasallam risalatage nikume wada gannawa mitanuga khitanoge beriya ebabi mi hirakul e bayan qur'ani rasulullah sallallahu alaihi wasallam wada gannabi ibrahim alaihi salam ge millatage rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge mi risalataki hama huriha nabi bekanunge risalatu mi nabi bekanunge risalatu ge terega himene fituri sunneto ge terega khitanu kuru e khitana nisbeko hirakul ewak ebunani khitanu ge ummatu ge sahibano te veriya faalu wejje kan timanne engijje taritaka belima em ekamuge sobu mayuswi emiyoge verikan gelli dana kan yakin wati rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kurabba fawa gotum fituri gotum olgol me koranje kantato tere himene kame ei khitano kurum embima ena burani malikul khitan qad dhahara khitano ko kurave ummatu genota khitano kurave mistakunge veriya raskefano nota raskan pura fara faadu wajje faman yahtatin min hadhihi al umma bain riwayato ga min hadhihi al umam mi ummetto getere man mihar duniya gati mi getere komben he khitanu kurabeni hirqul miswal quran qalu laysa yahtatinu illa al yahud yahudin num bay khitanu koshan nule yahudin num bay khitanu koshan nule fala yuhimmannaka sha'unuhum ekamaka kambodwane kamannete waktub ila madaini mulkika fayaqtulu man fihim min al yahud yahudin getere hirakulu ge verikama manaki rumen ge verikama horiha hisabe gatibi yahudi ta qatul kurma amur qurash mi hundinga khiyalem mi manaki khitanu ge sababu khitanu elibe ufumba verikan khitanu qura mistakum khitanu ge risalata ge badaga non khitanu kurmuga fitri gotum pura kame gotum kanelifawa risalata ge badaga nawa nabiyya badaga nawa ni khitanu kurmuge sharia qabul pura baik tere kama bati ebami dannawani yahudi ei khitanu ko ule baike bima ebami huriha me marada she verikamu ge dasuga atibi huriha hisabeka liye fangash den hirakul hanta kori gotaki mi hadisa guligen enage warak gang ekwari ei nujumi ilmuga ene ekuga e faalu bala nota nujumi ilmu bala ule mihim hirakul ثم كتب هرقل الى صاحب له بروميه وكان نظيره في العلم ekamuga waaki enage hama ekwari gotuga ule mihin ei وسار هرقل إلى حمص نك يقول اليوم فو حمص هرقل بدلوي فلم يرمي حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم بهار مكان كشور وجين إيواهك إيليا كنوة بيت المقصد دكافة إن سيتي مليوني روم كراغا هوري veriyaka ei enage ekuriyen ene akuga mi tarita bala nujumi ilmu bala faalu bala mikan kan bala ule mihe manaki urige faittakun ilmu hodage mikan kan deneganna munda mihe ene milyani mikan saaf kodinuma himsa dakuru kofa hirakul wadagi himsa nuwadewe nota airuga miwani sitiyen asa anem miha ga faratun atahu kitabun min sahibi yuwafiq ra'y hirakul ala khuruj an-nabi sallallahu alaihi wasallam ena yangani kashaware muhammad sallallahu alaihi wasallam faalo wecce manakin habbu nabiyya fonuwicce emi ena wes ebeli belun take belum foga ene kashawur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadagen annahu nabi ay nabiy ka yaqina fa adina hirakul li udama ar-rum fi daskaratin lahu bi hibs dem mi hadisa hingu foga manaki abu sufyan radhiyallahu anhu abuga baitul maqdis ka mi ge hadisa foga ena hirakul hibs wadagen etanga enage anekkaves emme iskotti bimihun rooming emme iskotti bimihun ekko bodu majlis emmi baapani ene khas korefa gaduwarekka thumma amara bi abwabiha faghulqat puriha dortake bandu kori emme bedduma foga rooming emme iskotti bi emme mati bodati mihunta enage majlis kuratana baddafa puriha emme ekko banduwane gota puriha dortake
bandu kurma fawga ustana kan ara emi hunna ena mukhatab kuran lobe ta kunne mihar handama kurawa hirakula yaqi muhammad sallallahu alaihi wasallam ki haqqu nabiyya kama ekale faanu mi wani faanu fa kama timammenge verikam miharo gelligen diumuga ogotu ay kan hemmi ma ehuri ha mana mukhatab kurni mi kari gende gende non tan kula ustana ga kore mukhatab kore ya ma'ashara rum emmeha ruminne hal lakum fil falah war rushd tabami huna kamyaba adi buddiveri kamuga tibeben eben num heye wa an yasbuta mulkakum adi tabami nge verikan demi onnane gotuga fa tutabi'u hadha an-nabi min nabiyaya kiyamam kan ada kore manik hirakul mihar benum bani rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabawe kale fana kiyamam terikan ada kura erum timammenna kamyaba ga verikamuga tibebene kama ruminna misnaden emasay kurani ei asla kibes hina to kanta begende fahasu hasata umril wahshi ila al abwa kuriha men emiya ko jehono tanakum dorota ko nikumega tuma ruli araganege duvvaga manaki ebanuga dindu kolluma irshad on hisabum verimi ha basmiyum tabawa ka bedu men nui ruli araganege dorota ko nikuntu mattaka ebami hum duvvagen fi hennamas fawajduha qad ghulqat dorto bani bandu kure falamma rahiraqul nafratahum ebami hum ge nurun terikan hiraqul fenuma akuga wa asa min al iman ebami hum iman nuwani kan enaya kashawar kurevi iman vedane kama meduga ummidu kendige hingech hiraqul kashawar ay haqqu nabiyya qala ballawa ni dunia miharumiyati imtihanu gawagut hiraqul bas goten nimmam bi wagutu mi kon kolakatto jehen berikama emi hunga bodonga faratatto nuwata ikhlas rikama ku imam be mika nimmani rudduhum alayya waqutum hirakul buddhi ge heduma foga mi vidaloni timanne emi hunga kanta dukollas madukuras وقال أمي بنا إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها أشدتكم على دينكم تمنى مهين أستمي بني تبام دينك كيها ورقا كيفهتنا تبيتو بالانس كشورو يميهم إيمان نوانكا أديك بدل تما دكين جيدان تمنى مهين بني أسو كيها ورقا تبام دينك كيفهتنا تبي بدل بكني فقد رأيت تمنى فنجي تبامهم ورقا دينك كيفهتنا تبيتو fasajadu lahu wa radu anhu denge bamium ena ekka kimantere mugotung emiunge handan toga onna lebila ene kimantere kan ada kuri fakana dalika akhir sha'ni hiraqul hiraqul ge kankang nimigen dia mugut mane ki efoga hiraqul ge ma bodo kantake nuhinga hisabun enage ena iman nowe iman kama fastini sobaki kuri awul denne fadan verikamuge faratun ene libifa baruge benon koggen ebami hum amuralan ulifikama vana mabodo amano jume ngiagen dane kama qabulu kurewigin ebami hunna ko himenu hunna ena kastu kuri kuringalon dennevi ruminge rum karage verika hori mihage waga dannawala fagol wa ko dimmana barago kotkolus kuda vejje eru miha sababu menna mi mawdo nimmale men awan dennevin ena city liunu wa hirakul emiha ena bes iqrar wiye e nabiyya kama ekale ufanaki ekale wanoni funu wigin ena kanta porikin ene ki adi ma bodu veriye rom karega ruminge verika muri miha manaki ruminge hirakul bodu veriyen astuga emihe ena kanta mikuri gotaki ene bes atuje city fulu rasul sallallahu alaihi wasallam farapu e city fulu awma ekuga ena hedi gotaki hama mikahala gotaka kuriha emmen veddi enage majlis kura marpas enamas ena miyunge tere nikuti raskamuge huriha ecce bala taja heduma huriha ecce belmu hudukulage tawadu verikamuge hedume turukorofe nikun irugaves engene astuga natija nikume gendani kongotaka kan enamas ikhtiyar kuri Nabi sallallahu alaihi wasallam ke nububatan iman be ebami honna ekan yulan kuru ehme ma city fulu kiya de ko mofoga e huriha me kurimatiga ena yulan kurni timanne kasaware haqqu nabiyya kan timang ekale ga fana iman be jag ibun
naudurge wahakaga dikur kurefa yawa miha ena mihar umige berikut kuri miha ena islam ka yulan kurma ekuga kuriha emme aragin gotan aragane ena shahidu kolla ehnamas enage emme fahu bahaki nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya imam befawa mihe gotugawe ekam yulan kurat kurbiya dengal gorme fashani imam bukhari rahimahullah fotuga dikur kurba fawa ane kitabun kitabul iman iman kam gebak doa ka Allah subhanahu wa ta'ala gurmenna mi evuma adi ehmuga baraka lafwa gurmen ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge mi matweri hidayatuga fatil sab ko ge tumuge furiya ma tawfiq min gurkurabum wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in jazakumullahu khairan wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.